मुस्कान हिजाबस पे जूच बाज त्राव मगर आयम फैशन तिमन लोला बुरो शरकन हुक्मन दिवान पोजार गई वाज पढ़ गोही सफाहस पे नबी अकरम ससमन सुजोस योही कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू 53 वरियन मक्चन गलियन अंदर यह आवाज गूंजन कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह माल रोटमुत अमिस दि वापस माल अबू जहलस ब्योट यूर डर ते बीम अमी साथ दुनिया सोरे वापस सोरे दुनिया वापस हम मर्जाद में आई पत दपियस ऐसे चाहत लड़ाई सोन मोन तुइन मोहम्मद ससमन हुन मोनुत अखमंस क्या छु मंजार वन्य खे सोथियो यम साथ में दरवाजस पे नबी रहमत समान मोहम्मद ससमो फरमो अमिस दि माल वापस मे लज करट इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहा अल्लज़ी तसालून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह वर्रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु अला फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। यक़ूलुल्लाहु तबारक व तआला फिल कलामिहिल मजीद वल फुरक़ान अस्तईज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइज़ अख़ज़ना मीसाक बनी इस्राईल ला ताबुदूना इलल्लाहि व बिलवालिदैनि इहसाना व ज़िल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन व क़ूलू लिन्नासि हुस्ना। यक़ूलुल्लाहु तबारक व तआला फिल कलामिहिल मजीद वल फुरक़ान अस्तईज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइज़ अख़ज़ना मीसाक बनी इस्राईल ला ताबुदूना इलल्लाहि व बिलवालिदैनि इहसाना इहसाना व ज़िल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन व क़ूलू लिन्नासि हुस्ना।
وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا والشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم اعز الإسلام والمسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين واغفر لموتانا وموتى المسلمين اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين يا رب العالمين خاک خدای لگیو نور نوراناس آخر چپاناس مچتل جای خاک خدای لگیو نور نوراناس آخر چپاناس مچتل جای نکدن سیناس یاری جاناناس آخر چپاناس مچتل جای نکدن سیناس یاری جاناناس آخر چپاناس مچتل جای یلی ہو تراوینم پچ پٹھ سراناس آباتر ویزم تانس تاناس یلی ہو تراویم پچ پٹھ سراناس آباتر وینم تانس تاناس کفنا ولینم ادرس پاناس آخر شپاناس مچتل جای کفنا ولینم ادرس پاناس آخر شپاناس مچتل جای قبر آشم أصداريت
یتھ منٛز لحد آسہِ بنٲوِتھ قبر آسٮ۪م ٲس دٲرِتھ یتھ منٛز لحد آسہِ بنٲوِتھ حوالہٕ کَرینم قبرستانس ٲخر چھِ پانس میٚژِ تل جاے ہا خۄداے لگٲیِو نوٗرِ نوٗرانس ٲخر چھِ پانس میٚژِ تل جاے ساوِنم یُتھ قبرِ اندر مشراون لوٗکھ سٲری منظر سٲری نیرن پانس پانس ٲخر چھِ پانس میٚژِ تل جاے سٲری نیرن پانس پانس ٲخر چھِ پانس میٚژِ تل جاے ہا خۄداے لگٲیِو نوٗرِ نوٗرانس ٲخر چھِ پانس میٚژِ تل جاے تمام قسمٕکۍ تعریٖف حمد و ثنا قادر مطلق رب الذوالجلالس یُس قٲیِم تہٕ دٲیِم یس نہٕ زوال یس نہٕ فنا یہنٛدِ حُکمہٕ سۭتۍ آفتاب چھُ طلوٗع سپدان یہنٛدِ حُکمہٕ سۭتۍ آفتاب چھُ غروٗب سپدان لاتعداد درود و سلام امام عالم امام کائنات امام المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پٮ۪ٹھ قیامت کِس صبحس تام سٲرسٕے اِنسٲنیتس رہبر رہنما پیشوا امام واتہاوٕکۍ بنٲیِتھ سوٗزۍ حضرت رب العالمیٖنن اہندِ گائیڈس مطابق زندگی گزارن دنیا تہِ چھُ کامیاب آخرت تہِ کرٮ۪کھ کامیاب اللہ تعالیٰ حمد و ثنا تہٕ درود سلام پتہٕ اَسہِ کٔر سورہ بقرہٕچ 63 آیت تلاوت تُہنٛدِس خدمتس اندر سورہ بقرہ چھُ قرآن مجیدس اندر ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ سورہ ات چھ فضیلت تہِ یتھ گرس اندر سورہ بقرہ تلاوت چھُ گژھان تتھ گرس منٛز چھُنہٕ شیطان بیہن جنیات بیہن امی سورہ چھِ 63 آیت ات آیتس اندر چھُ رب العالمین فرماون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسہِ حظ کوٚر تۄہہِ برونٛٹھ بنی اسرائیلن سۭتۍ 8 چیزن پٮ۪ٹھ محاد 8 احکام ؤنِتھ 8 محاد کٔرۍ بنی اسرائیلن سۭتۍ تۄہہِ برونٛٹھ مگر تِمو بنی اسرائیلو اندر وُترے تِمن 8 احکامن پٮ۪ٹھ کمٕے لُکھ قلیٖلا کم تعداد تہٕ یِم 8 احکام چھِ یتھ اُمتس تہِ یِمے 8 چیٖز چھِ زندگی ہُنٛد مقصد یِمے 8 چیٖز چھُ پیغامِ معراج یِمے 8 چیٖز چھِ معاشرٕ خٲطرٕ بہتر یِمنٕے 8 چیٖزن اندر چھُ انسانس عظمت فضر تہٕ بجر یُس یِمن 8 چیٖزن 8 احکامن پٮ۪ٹھ عمل کرِ اللہ تعالیٰ کرن بیان وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسرائیل اسہِ ہیوٚت محاد بنی اسرائیلن
نمبر 1 چھو لا تعبدون الا اللہ اے بنی اسرائیلو یتھن مے ورائی بے کنش کریو عبادت آگو بنی اسرائیلن چھو ات پیٹھ وعدہ آمت ہن اور یت امتس تہ چھو گۄڈنیُک پیغام ییٚلہِ گۄڈنیُک واز پوٚر کوہِ صفحس پٮ۪ٹھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سُہ تہِ اوس یِہوٚے قوٗلوٗ لا الہ الا اللہ تفلحو 30 ؤرین اوس مکچن گلین اندر یِہوٚے آواز گوٗنجان قوٗلوٗ لا الہ الا اللہ کیٛازِ رۄب سُنٛد حُکم چھُ گۄڈنیُک لا تعبدون الا اللہ یِتھ نہٕ مےٚ ورٲے بیٚیہِ کٲنٛسہِ کٔرِو عبادت نماز من چھِ پڑھان ایاک نعبد یا چھُ مشدد اتن ژے یوت کر عبادت اگر یا مشدد آسہِ نہٕ تیٚلہِ گٔیاو ژے تہِ کر عبادت بیٚین مگر یا چھُ مشدد ژے یوت عبادت و ایاک نستعین ژے یوت منگے مدد تہٕ یٲری یہ چھُ گۄڈنیُک فارمولا یہ چھُ گۄڈنیُک پیغام بنی اسرائیلن تہِ یتھ امتس تہِ لا تعبدون الا اللہ اللہ تعالیٰ ہس ورٲے نہٕ بیٚیہِ کٲنٛسہِ عبادتس منٛز چھُ یِوان الدعاء هو العبادہ دعا تہِ چھِ عبادت امید تھاوٕنۍ کٲنٛسہِ کُن رۄبس ورٲے یہِ تہِ چھِ عبادت یہِ عبادت چھِ صرف رب العالمیٖن سٕے یوت دویم چھُ وبالوالدین احسانا ماجہِ مٲلِس سۭتۍ کٔرزیو احسان رُت سلوٗک بنی اسرائیلن آیہِ 8 چیٖز مہادس اندر ہٮ۪نہٕ تِمن اندر چھُ گۄڈنیُک اللہ تعالیٰ ہس ورٲے نہٕ بیٚیہِ کٲنٛسہِ عبادت دوٚیِم چھُ ماجہِ مٲلِس سۭتۍ رُت سلوٗک یہ چھُنہٕ یتھ اُمتسٕے یوت یہ اوس آدم علیہ السلامس پٮ۪ٹھ سارنٕے اُمتن وبالوالدین احسانا مٲلِس ماجہِ ہُنٛد خیال ٲسۍ یہوٗد تہِ تھاوان مٲلِس ماجہِ ہُنٛد خیال ٲسۍ نصارا تہِ تھاوان یِم تہِ دُنیاہس اندر انسان چھِ یِمن سارنٕے چھُ مٲلِس ماجہِ ہُنٛد خیال فکر مسلمانن غٲر مسلمن اَسہِ چھُ درس دِوان قرآنِ مجیٖد کوٗتاہ چھُ غٲرن تہِ مشہوٗر واقعہ چھُ مدیٖنہ طیبہس اندر اوس اکھ مۄنڈا اکھ أمسٕے اوس لڑکے یوت اوس أمِس خاندار اوس نہٕ یِمے گٔے غُربتٕچ شِکار اللہ تعالیٰ بچٲیِن غُربت کہِ عذاب نِش یہِ تہِ چھُ بوٚڑ عذاب بیٚیہِ تہِ یتھ أزکِس معاشرس اندر زانہِ سُہ انسان ییٚمِس آز غُربت آسہِ مارکیٹ کتٮ۪تھ چھُس اور حالات کیٛاہ چھِس یِمن اتھ گرس آو غُربتُک زوال أمِس یہوٗدی جوانس مۄکلیو ماجہِ ہُنٛد لباس ماجہِ ہٕنٛز ژادر یۄس ماجہِ ژادر ٲس آسان ؤلِتھ سۄ گٔے زبردست بوٗسِد رٔنے مۄکلے یہ گوٚو رشتہٕ دارن دوٚپنکھ مےٚ چھنہٕ ماجہِ ژادر مےٚ دِیِو ژادر کینٛہہ میلے نہٕ غُربتُک دور اوس یہ گوٚو یارن دوستن کُنی میلے نہٕ یہ گوٚو یہوٗدی نظمن کینٛہہ میلے نہٕ یہ چھُ سخت پریشان یہوٗدی لڑکہٕ موج چھِ مےٚ ژادرِ ورٲے سخت پریشان أمِس ووٚن کٔمۍ تام دوٚپیس ہے جوانا اگر ژٕ ماجہِ ہٕنٛدِ خٲطرٕ چھُکھ ژادر ژھانڈان تیٚلہِ گژھ ژٕ مدیٖنس اندر چھُ محمد رسول اللہ سُہ چھُنہٕ سٲیلس خٲلی کڑان کینٛہہ سُہ دی ژادر یہ گوٚو ماجہِ دوٚپنس موجی مےٚ بوٗز ژادرِ ہُنٛد نیب مدیٖنس اندر میلہِ مےٚ ژادر مےٚ چھُ گژھُن درخدمتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماجہِ دوٚپنس کتن دِمے نہٕ بہٕ گژھنہٕ کیٛازِ مےٚ چھُ بوٗزمُت یُس تٔمِس قریٖب گژھان سُہ چھُ تٔمِس بے دیٖن بناوان
یس تمس قریب گژھن سہ چھ تمس مذہب تبدیل کرناون بہ دمے نہ گژھ مگر بیٚیہِ طرفہٕ چھ ماجہ شدت مجبوری ژادرِ ہٕنٛز گوبرن دوٚپنس موجہِ ییٚلہِ بہٕ گژھٕ نا ییٚلہِ بہٕ سُہ وٕچھن بہٕ ون تٔمِس گۄڈے بہٕ نہ حظ ماننہٕ چون دِنۍ مگر ژادر دِ أمۍ دوٚپنس نیر گژھ تہِ یہ آو درورن درورن امہِ وقتہٕ چھِ مدیٖنس اندر نیبرٕ کنی تشریف تھٲیِتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أمۍ دِژ دوٗری کرٛٮ۪کھ دوٚپُن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہٕ ماننہٕ چون دیٖن مگر مےٚ چھِ ماجہِ ژادرِ ہٕنٛز ضروٗرت مےٚ دِیِو ژادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرو اسُن ترٛوو أہنٛدِس اتھ وننس پٮ۪ٹھ یِمن ٲس ردایہِ مُبارک ؤلتھٕے سۄ ژادر ؤلِتھ یتھ رب العالمیٖنن فرمو یا ایُّہا المُزَمِّل یا ایُّہا المُدَثِّر یِمو تُج یِہوٚے ژادر دِژٕکھ أمِس یہوٗدی لڑکس فرمٲیس نیر نماجہِ ژادر نیر نماجہِ ژادر یہِ آو خوشی سان گرٕ ماجہِ نِش ووت دوٚپنس موجی دیٖن تہِ بدلووُم نہٕ کینٛہہ بیٚیہِ میلیٚیَم ژادر اے ژادر ؤج انجہِ ماجہِ ژادر ییٚلہِ امہِ ؤج اللہ تعالیٰ ہس اوس أمۍ سُنٛد مُقدر چمکاوُن امہِ ژادرِ ہٕنٛدِ برکت ونو امہِ ژادرِ ہٕنٛدِ بجرٕ ونو أمۍ سٕنٛدِس دِلس لوٚگ کینٛہہ تام گژھنہِ دوٚپنس گوبرا وۄنۍ چھِ سَے بٕے ونان یُس سُہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھُ ونان تی چھس بہٕ کران قبوٗل دۄنوَے ماجہِ پٔتھٕر بنے مُسلمان مٲلِس ماجہِ سۭتۍ سلوٗک مُسلمانٕے یوت نہٕ یہوٗدٮ۪ن تہِ نصاراہن تہِ ترٛیٚیِم فارمولا چھِ وذِل قُربا رشتہٕ دارن سۭتۍ کٔرۍزیو رُت سلوٗک پیغامِ معراج بوٗزِو تُہۍ وۄنۍ یِنہٕ وول رٮ۪تھ چھُنا تتہِ آو فٲصلہٕ کینٛژن چیٖزن پٮ۪ٹھ کرنہٕ تتھ منٛز چھُ اکھ یہِ تہِ یُس در دُنیا رشتہٕ آسہِ ژٹان تٔمِس تہِ کری نہٕ مغفرت پروردگار ییٚلہِ أسۍ رشتہٕ چھِنا بوزان اَسہِ چھِ پٮ۪وان بیٚنہِ کُن نظر بٲیِس کُن نظر پِترس کُن نظر مگر رشتہٕ چھِ واریاہ گۄڈنیُک رشتہٕ گوٚو اِنسٲنی رشتہٕ اِنسٲنی رشتہٕ چھُ گۄڈنیُک رشتہٕ بہٕ اوسُس راتھ پران ابنِ کثیٖرس اندر دپان اگر کٲنٛسہِ انسانس مسلمان سٕنٛدِس ذٔریعہٕ بیٚیِس تکلیٖف چھُ یوٚتام ہُمِس سُہ تکلیٖف چھُ توٚتام چھِ ییٚمہِ سٕنٛدۍ سجدٕ بیکار سہل چھُنہ میانہِ ذٔریعہٕ چھُ کٲنٛسہِ تکلیٖف میانہِ ذٔریعہٕ چھُ کٲنٛسہِ سِتم کوچہِ چھُم کھیوٚمُت سڑک چھم کھیٔمٕژ کُل چھُم تھوٚومُت کٲنٛسہِ ہٕنٛدِس باغس کُن کُنہِ تہِ رنٛگہٕ چھُس کٲنٛسہِ سِتم انان تکلیٖف انان یوٚتام تٔمِس یہِ تکلیٖف چھُ توٚتام چھُنہٕ سجدے کران قبوٗل پروردگار وذِل قُربا گۄڈنیُک گوٚو اِنسٲنی رشتہٕ دوٚیِم گوٚو پتہٕ مُسلمٲنی ہُنٛد رشتہٕ ترٛیٚیِم گوٚو توحیٖدُک رشتہٕ أسۍ چھِ ییٚتٮ۪ن اہلِ حدیٖث أسۍ چھِ ییٚتٮ۪ن مُسلمان أسۍ چھِ ییٚتٮ۪ن اِنسان اَسہِ پٮ۪ٹھ چھِ لٲزِم یِم ترٛٮ۪نوَے رشتہٕ امہِ پتہٕ گوٚو مٲلۍ سُنٛد رشتہٕ تمہِ پتہٕ گوٚو ماجہِ ہُنٛد رشتہٕ تمہِ پتہٕ گوٚو گرٕ واجنہِ ہُنٛد رشتہٕ یِمن سارنٕے رشتن سۭتۍ چھُ کرُن رُت سلوٗک اَسہِ چھُ گڑبڑ گژھان یوٚتام خانٛدر آسان کرنے تہٕ مٲلِس ماجہِ ہٕنٛدِس رشتس واتان ییٚلہِ نِکاح سپدیو پتہٕ چھُ گرٕ واجنہِ ہٕنٛدِس رشتس واتان تہٕ مٲلِس ماجہِ ہُنٛد رشتہٕ کران پامال مگر رۄب چھُ ونان وذِل قُربا رشتہٕ دارن ہُنٛد تھٲیزیو خاص خیال رشتہٕ دٲری متعلق چھُ مشہوٗر سیٖرتٕچن کِتابن اندر واقع مدیٖنہ شریٖفس نیبرٕ گوٚو اکھ غزوہ اکھ جنگا اتھ منٛز آیہِ غٲر مسلم قۭدۍ کرنہٕ گرفتار کرنہٕ یِمن گرفتار کرنہٕ پتہٕ بنٛد کرنہٕ اور ییٚمہِ قبیٖلٕکۍ یِم ٲسۍ ییٚمہِ گامٕکۍ یِم ٲسۍ تِمن آو وننہٕ تُہۍ دِیِو فِدیہِ تہٕ یِم کرہوکھ آزاد یتھ قبیٖلس یتھ محلس یتھ گامس منٛز یِم ٲسۍ
اتی درائی مردادم پونس سمراونی گر پت گر ہے اساسا چھ ہوتی پھسیمت کین جوان کود کین جوان تم کرنا ہوک آزاد امی خاطر چھ سمراون فنڈ ام وات اکس دروازس تل امس دروازہ وولس دتک دستک دپس ولسان فنڈ یچی قبیل ول پھسیمت ہوتی غزوس اندر تم کرنا ہوک رہا امی گھر من درائی خاتون امی گھر من درائی خاتون ام دپنک ہے تم کم کرمت قد دپس مدینہ اندر یس سردار چھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہنسی قبضس اندر تم وچ تم گرفتار کرمت ام دپنک پونس ما کرو جمع ولو مے نیو پانس سۭتۍ بہ تراوناوہو تم کود یل بہ تراوناوہو تم کود یل اور یہ برونٹ برونٹ یہ پتہ پتہ پکن مرداد من وات خیمن اندر ام سات غزوسی اندر میدانسی اندر رسول اللہ سام واریا خیم مگر یت خیمس اندر تشریف تھیت رسول اللہ سما یہ خاتون کرن بیان ات انصارو پہر کورمت چاروں طرف تلوار ہت کہما کر رت کن پکنس مگر یہ خاتون پکن ات خیمس کن بلا خوف ڈر ورائے امو رکو انصارو امو جوانو امو مجاہدو رکو دبیس سشن پتہ ثقہ خیمس کن پکن ات من چھ سون سردار ات من چھ سانہ دلو قرار اشن تراون بلا اجازت اور دبنک میں دیو اجازت بشس نو پر کین یس تو یت خیمس من سردار چھس بشس تم سن ہمشیر شیما میں کا رکوئی میں کج رکویو امو ترو یلت یہ سائی خیمس اندر در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کورن بادشاہ فلن قبیلہ اندر باغنیم بشس حلیمہ سن کوڑ بشس میں چھو تجھ نکاح گومت تمی قبیل چھوتے کی افراد کرمت گرفتار بشس آمد تم نے سفارش کرنے تم تروئی تو حقیال ہر محس تو ہی کم اتس چھو ات سیرت چھ کتابی اندر انسانس واریا سوچن اگر علمی غاب آسے ما ونہن فرمایا سے خاتون تو ہی کم عرض کرن بشس ونہز بینی شیما فرموہس پہچانے چھنیل شیما ہن کوڑ پانن اتھ تمنے سیکھے شنائی نیٹ دود چون چون حساون آئی چوپیت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہچانت پرزنو فرموہس اے شیما تیل کیا جونت یور تشریف شچیوت سوزی ہے چانی قبیل کین کودن کرے آزاد رسول اللہ تیل کیا لائق یو تیل کیا دتو تکلیف یل سے میل بینی یل سے میل ہمشیرہ تیل کیا دتو پانس تکلیف آخ ترویک بلا معاوض کود یل پرت کنی معاملس پرت نبی اکرم اسمہ شورا بلومت ام سات بلووک نشورا پت فرموک صحابن صحابو ہمیشہ اس شورا بلاون تو پت فصل کرن آج ترویم کود یل شورا بلوم نکی مشاورت بلوم نکی یسمامس ہمشیرہ یوت عام دل گوم یوت خوش یوتا سبدس بو بینی ہندی سینس خوش میں دو وہیں کت چھو میں صحابن سید مشور کرن تو میں کر کود آزاد یوت یوت نکین فرمو ایک صحابو مالی غنیمت یا بیت المال مز یا یمی سوید مال چھو امی مز دیتیخ دون گوڑن پیٹ دولت حضرت شیما ہس شو بینن تباین پانوئی رشت اے جوانو بینن ہندو جو تھاون خیال کیا جی بیننو سخت قدر کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شنا وشن کرناٹکہ سندر سانی ہمشیرن یت کت کور سارسی دنیا سندر مسلمان ہوشیار
بٲنۍ چھِ پران ساسہٕ بٔدۍ لچھِ بدن مسجدن منٛز یہِ اللہ اکبر مگر تہنٛدِ دلہٕ منٛز درٛاو تمہِ اندازٕ یہِ اللہ اکبر سٲری باطل نظام علیہ سٲری مسلمانن ہٕنٛدۍ نظام گٔے مستحکم دل گٔے خوش امام کعبہ گوٚو مجبوٗر أمِس لڑکی ہُنٛد تذکر کرنس أمِس سلام سوزنس امہِ لڑکی چھُ وٕنکیٚنس سٲرسٕے عالمس اندر ہے یہِ انقلاب کتھ منٛز تٔمۍ کیٛاہ کوٚر یوٗت تٔمۍ پوٚر اللہ اکبر اتھ چھُ یوٗت طاقت اتھ توحیدس چھُ یوٗت طاقت اکھ میلیوس دُنیاہس اندر عزت امہِ برونٛٹھ زانہسٕے نہٕ کانٛہہ امہِ برونٛٹھ اوس نہٕ تٔمۍ سٕنٛز زانٕے کٲنٛسہِ سٲرسٕے دُنیاہس منٛز مشہوٗر امام کعبہ عبدالرحمان سُدیس تام أمۍ سٕنٛز کتھ کران افغانستان کٮ۪ن ایوانن اندر تمام مسلمان ایوانن اندر دپان تٔمِس دِمہو ایوارڈ تٔمِس کورِ یِژھ کورِ چھا یِژھ ہمشیر چھا وٕنہِ تہِ موٗجوٗد مسلمانن اندر یِمن یُتھ غٲرت چھُ تٔمِس کورِ ییٚلہِ انٹرویو کوٚر ہیٚکھ دوٚپیس ژےٚ کیٛازِ کٔرِتھ یِم کلمات تٔمۍ دوٚپنکھ ییٚلہِ مےٚ زا کھوژُن چھُ یِوان بہٕ چھَس رۄبسٕے کران فریاد اکھ بچہٕ اوس پنُن عفت عصمت اکھ بچہٕ اوس پنُن حجاب بیٚیہِ کیٛاہ دیُتُس رۄب العالمیٖنن دُنیٲیی طور تہِ عزت تہٕ بیٚیہِ دولت پونٛسہٕ تہِ میلیس پونٛسہٕ تہِ دِتیس عزت تہِ میلیوس دُنیاہس اندر گٔے مشہوٗر یِم چھِ ہمشیران مگر کٲشِرِ تہِ چھنا کٲشِریو کوریو کیٛاہ کوٚر آیہِ یِم فیشن تِمن لابروٗ مسکان چھِ حجابس پٮ۪ٹھ زوٗج باز تراوان مگر آیہِ یِم فیشن تِمن لابروٗ شرکٮ۪ن حُکمن دِوان پوزار گٔیے شرکٮ۪ن حُکمن دِوان پوزار گٔیے مست لنگ ترٲوِکھ اویزان خار گٔیے ماجہِ مٲلِس سۭتۍ کانٛچھن یِم جُدٲیی گٔرنٕے سۭتۍ ژوٗرِ پٲٹھۍ فرار گٔیے اسلام کِس أکِس نۄقطس پٮ۪ٹھ کٔر اَمہِ سانہِ ہمشیرن کٲم اللہ تعالیٰ ہن دیُتنس عزت کامیاب کرن کامران کرن رب العالمین دینس تھوٚد درجہِ آخرتس اندر تہِ ژوٗرِم چھُ ولیتاما بنی اسرائیلن ہند ٲسۍ اَسہِ 8 محاد کٔرمٕتۍ تِمن اندر چھُ اکھ ییٚتہِ یتیٖمن ہُنٛد خیال فرمووُکھ سُہ گرٕ چھُ ساروٕے گرو کھۄتہٕ بہتر یتھ گرس منٛز آسہِ رچھنہٕ یِوان یتیٖم عظمت فضیلت گرو منٛزٕ تتھ گرس یتھ گرس منٛز یتیٖم آسہِ یتھ گرس منٛز یتیٖم آسہِ سُہ چھُ ساروٕے گرو کھۄتہٕ اعلیٰ گر مگر اے مسلمانو تُہۍ چھُو نا وٕچھمُت 30 ؤرین ہٕنٛدٮ۪ن حالاتن اندر کۭتیاہ چھِ سانہِ کٔشیٖرِ منٛز گٔمٕتۍ یتیٖم یِمن یتیٖمن ہُنٛد چھا کران أسۍ خیال کۄکر ناگ ٲس برٛنٛگی پکان تمیُک آب ہیوٚتُن زمیٖنس تل گژھُن بُنِل ہیٚتِن گژھٕنۍ اَسہِ ما چھُ آہِستر یِمن یتیٖمن ہُنٛد أسۍ چھِنہٕ بران یِہُنٛد کانٛہہ پرواے یتیٖمن اوس ہمدردی کران حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکس اندر چھُ مشہوٗر واقعہ اتہِ ٲسۍ ابوٗ جہلن کٔرمٕژ کٲم تٔمِس مُتعلق چھُ قرآن تہِ فذلک الذی یدعو الیتیم زٲنۍ ہُن حظ سُہ شخص یُس یتیٖمن دپ چھُ دِوان یا رسول اللہ یہِ اوس ییٚلہِ مکس اندر کانٛہہ یتیٖم گژھِ أمۍ سُنٛد جایداد أمۍ سٕنٛز پراپرٹی اوس یہِ پننِس قبضس منٛز پتہٕ گژھٮ۪س خۄش تہٕ دیٖہا گژھٮ۪س نہٕ خۄش تہٕ دیٖہی نہٕ یہِ اوس ابوٗ جہلُن پروگرام پیغام مگر یتیٖمس أکِس چھُنہٕ روٚٹمُت مال
سو گوس بارہائی لٹے ابو جہل بہ گوس وی بالنگ میں چھو ہم شیرس خاندر میں چھو ماجی ضرورت میں چھو باقی چیز ضرورت میں دت مال واپس ابو جہل چھن دیو اتبا نیوک نظر بن حارث نیوک شیبہ نیوک یم امی مکہ کی رئیس افراد یم نیک سۭتۍ مگر ابو جہلن دتھکن مال واپس اک دو صحن کعبہ اندر پریشان حالتس اندر کم تان دوپس نیر ہمس صاحبس ونی ست ابو جہل نبی رحمت صلی ہند قوی دشمن فرموک پرت کنس پیغمبرس پھراون میون پھراون چھ ابو جہل یلی بدر کس میدانس اندر سمود وصل جہنم گو ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آو ششت ابو جہل حض گو ہلاک پسی بیٹھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پتن ابو جہلن کلہیر سٹت راز گنڈت کھکڑی واتنون خدمت اندر دوپن یہاں چھ کل ابو جہل سن یا رسول اللہ یت پھراون یُتُے یوت نہٕ فرمووُکھ موسیٰ سُنٛد پھِراوُن اوس میٲنِس پھِراونہٕ سٕنٛدِ کھۄتہٕ کمزور کیٛازِ ییٚلہِ تٔمۍ عذاب وُچھ رۄبہٕ سُنٛد تٔمۍ دوٚپ دِ زٕ کرٛٮ۪کہٕ اور آمنا بربِ موسیٰ و ہارون دریایہِ نیٖلس اندر دِژن کرٛٮ۪کہٕ رۄبہ وۄنیُن مےٚ ایٖمان سُے چھُکھ موسیٰ سُنٛد پروردگار تہٕ ہارون سُنٛد پروردگار فرموک ییٚلہِ میٲنِس پھِراونس ابو جہلس ابن مسعود اوس کلہٕ ژٹان یہِ اوس تمہِ ساتہٕ تہِ غروٗرس تکبُرس اندر دوٚپُن أمِس پہلِس ورٲے اوس نہٕ مےٚ کٕہٕنۍ کلہٕ ژٹان وول یہ وون ابو جہلن گردن ژٹن وِزِ أمِس کُن ہوہس یی سۭتۍ محمد رسول اللہ بہادر پیغمبر ام درائس سۭتۍ ابو جہل سندس دروازس نش وٲتۍ دستک دِتُکھ دروازس اے ابو جہل ییٚمِس یتیٖمس چھُ مال روٚٹمُت أمِس دِ واپس مال ابو جہلس بیوٗٹھ یوٗت ڈر تہٕ بیٖم امی ساتہٕ دیُتنس سورُے واپس سورُے دیُتنس واپس ہُم مٔردیاد ییٚمہِ آیہِ پتہٕ دوٚپیس أسے ژےٚ ہتہِ لٹہِ آیی سون مونتھٕے نہٕ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد مونُت اتھ منٛز کیٛاہ چھُ منظار ووٚننکھ ہے سٲتھِیو ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ دروازس پٮ۪ٹھ نبی رحمت صلی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمو أمِس دِ مال واپس مےٚ لٔج کرٹ ہِش مےٚ لٔج تھر ہِش مےٚ دوٚپ اگر نہٕ بہٕ مال دِمہٕ واپس شوٹھس گژھِ خبر کیٛاہ ولیتاما یتیٖمن ہُنٛد ٲسۍزیو تھاوان خیال بیٛاکھ چھُ والمساکیٖن مسکیٖنن ہُنٛد ٲسۍزیو تھاوان خیال أمِس ابو جہلس اوس یہِ بدصفتی تہِ أمِس مکس اندر سوسایٹی اوس ماحول اوس بنومُت اتہِ اوس نہٕ مسکیٖنس میلان زانٛہہ یتیٖمس ٲسۍ ستاوان مگر مسکیٖنس اوس نہٕ زٕہٕنۍ میلان کینٛہہ مگر ییٚلہِ اتھ مکس اندر پنٕنۍ تحریٖک تُج نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم یِمو کوٚر مسکیٖنن ہُنٛد خیال یتھٕے ناتھ خانن چھُ ووٚنمُت دوٚپُن بہٕ چھُ ہتٮ۪ن کھٮ۪وان تہٕ چاوان پانہٕ روزان روزدار بہٕ چھُ ہتٮ۪ن کھٮ۪وان تہٕ چاوان پانہٕ روزان روزدار مگر فاقگی ہُنٛد شک نہٕ پاوان رحمتن للعالمیٖن یس نہٕ کینٛہہ چھُیی نالہِ آسان تس ولان تنہٕ ژوٗرِ پٲٹھۍ مگر زانٛہہ تہِ غٲرس ما چھِ باوان رحمتن للعالمیٖن بے عقل نادان انسان کنڈ چھکن تہنزن وطان بے عقل نادان انسان کنڈ چھکن تہنزن وطن یوڑ لول کی پوش بغران رحمتن للعالمین
بیاکھ فارمولا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا بیٚیہِ حظ کٔر اَسہِ بنی اسرائیلن سۭتۍ محاد یہِ چھُ تُہنٛدِس اُمتس سۭتۍ تہِ محاد کٔرۍزیو پانس منٛز حُسنِ اخلاق پیدا انسان چھُیی نہٕ سُہ ییٚمِس نہٕ اخلاق آسہِ انسان چھُ اشرف المخلوقات آمُت بناونہٕ امہِ موٗجوٗب أمِس چھُ اخلاق چاروٲیِس چھُنہٕ اخلاق دٔرِندس چھُنہٕ اخلاق پٔرِندس چھُنہٕ اخلاق انسان چھُ سٲرسٕے سرس امہِ موٗجوٗب أمِس چھُ اخلاق ییٚمِس نہٕ اخلاق آسہِ سُہ چھُیی نہٕ انسان عرض آو کرنہٕ بہتریٖن افضل انسان کُس گوٚو افضل مسلمان کُس گوٚو فرمو ہیٚکھ ییٚمِس اخلاق آسن اعلیٰ یُس یہِ دیٖن چھُنہ دیٖنِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہِ چھُ برونٛٹھ پوٚکمُت اخلاقو سۭتۍ ییٚمِچ تحریٖک چھِ اخلاق ییٚمیُک واز چھُ اخلاق ییٚمِچ دعوت چھِ اخلاق ییٚمہِ کِس دٲیِس گژھن آسٕنۍ اخلاق ییٚمہِ کِس تنظیٖم تسلیٖم کرن وٲلِس گژھن آسٕنۍ اعلیٰ اخلاق اخلاقٕے چھُ سورُے دیٖن اخلاقٕے چھُ سورُے قرآنِ مجیٖد اخلاقٕے چھُ سورُے حدیٖث عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سا عرض کرنہٕ محمد صلی اللہ علیہ وسلمس کیٛاہ ٲسۍ اخلاق فرمووُکھ خُلِقَہُ القرآن سورُے قرآن چھُ اخلاق نبی رحمتن ہُنٛد صلی اللہ علیہ وسلم کُفارِ مکہ چھِ امہِ کتھِ ہِنٛز دِوان گوٲیی اَسہِ اوس تِمن سۭتۍ لڑٲے 30 ؤرین لوٚڑ جنگ توٚتام بیٖٹھۍ نہٕ یوٚتام نہٕ مکہٕ منٛزٕ کٔڑۍ رسول اللہ سما مگر اخلاقن پوٗچھ نہٕ نبی اکرمس اخلاق تتہِ ٲس کوہِ صفحس نِش بۄنہٕ کنہِ غٲر مسلم بُڈا بِہِتھ بور ہٮ۪تھ اخلاق ٲسۍ تیٖتۍ تٔمۍ سُنٛد بور ٲسۍ کوہِ صفحس کھالان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقن پوچھ نہٕ کُفارِ مکہ مدیٖنٕکۍ لوٗکھ ٲسۍ دپان أسۍ چھِ 100 ؤرین 1000 ؤرین عبادت کٔرمٕژ أسۍ چھِ اعلیٰ مگر ییٚلہِ اخلاق وٕچھِکھ نبی رحمتن ہٕنٛدۍ سۄسمن تہٕ گٔے پامال یہوٗد تہِ پوٗچھ نہٕ یِمن اخلاقن یِم اللہ تعالیٰ ہن ٲسنس عطا کٔرمٕتۍ بیٛاکھ نٮ۪مازِ برونٛٹھ چھُ اخلاق یُس تُہۍ بوزان چھُو سورہ یہِ حظ یہِ بقرہٕچ 63 آیت گرِ تہِ وٕچھزیو ترجم نٮ۪مازِ برونٛٹھ چھُ اخلاق ییٚمِس نٮ۪مازٮ۪س اخلاق آسن نہٕ تٔمِس چھِ کمزوٗری نٮ۪مازِ برونٛٹھ اخلاق وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا بیٚیہِ کٕمن سۭتۍ خاص تہٕ عام چھُنہٕ اخلاقن منٛز کینٛہہ لفظِ انسان یُس ژےٚ وٕچھین سُہ گژھِ مُتٲثر گژھُن چانیو اخلاقو سۭتۍ ییٚلہِ اخلاق آسن مُکمل پتہٕ فرمو رۄبن وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ پتہٕ گٔے نٮ۪ماز بنی اسرائیلن ہیوٚت اَسہِ یتھ پٮ۪ٹھ تہِ وعدٕ تِم تھاین قٲیِم نٮ۪ماز کُنہِ جایہِ چھُنہٕ قرآنس منٛز لیٖکھِتھ نٮ۪ماز پٔرِو تتہِ چھُ لیٖکھِتھ نٮ۪ماز کٔرِو قٲیِم قٲیِم گوٚو باجماعت پرٕنۍ ہمیشہِ پرٕنۍ کٔشیٖرِ منٛز چھُ اتھ عجیٖب قٕصہ حمام گژھن بنٛد واریاہ نٮ۪مٲزۍ رایت پرُس اوس کٔمۍ تام دیُتمُت نیٹس ہے مےٚ ہسا چھِ نٮ۪مٲزۍ رٲومٕتۍ تُہۍ ما دِتوُکھ اتا پتہ کُنہِ جایہِ ما چھِ مسجد گژھن خٲلی مگر رۄب چھُ ونان وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ ییٚلہِ نٮ۪ماز پٔرِکھ تہٕ وَآتُوا الزَّکات امہِ پتہٕ چھِ أسۍ زکات نٮ۪ماز پرن وٲلۍ سٕے چھِ زکات دِنۍ 207 جاین کینٛہہ علما ونان 700 جاین چھُ قرآنِ مجیٖدس انٛدر وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکات امہِ پتہٕ چھُ رۄب فرماوان ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِنکُم وَأَنتُم مُعْرِضُونَ یِم 8 محاد ٲسۍ بنی اسرائیلن سۭتۍ مگر کمٕے روٗدۍ یِم اتھ پٮ۪ٹھ وُترے
کمائی وترے یتھ پہ حدیث مبارک شو ابو داود صحیح حدیث مبارک راوی حدیث عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون صلیت وراء النبی بالمدینہ اثر نماز پڑھ مدینہ طیبہ اندر یعنی مسجد نبویہ من نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ یعنی تم امام ام صحابہ شامل امہ لحاظ اعلیٰ کہ ونوس امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماون نماز اثر پڑھ مدینہ اندر نبی علیہ السلام پت کن یتھے سلام کرخ عادات فوراً درائی صحابن ہنزو گردنیو پیٹ نیوک تشریف تگئی حجرس اندر پھر آئی واپس صحاب صبح ات انداز صحاب صبح اتھائی پڑھ بے آئی واپس صحابہ کبارو کور عرض یا رسول سمان خلاف معمول کرو کام کیا وجہ تو ادرائیو جلدی جلدی تو ایشو سارنی پت نیرن یہاں درمیانی انداز اندر پنن کرم مبارک تولن کیا وجہ فرمویک میوس حجرس اندر سون رچہنا اس حجرس اندر روزمز موجود اثر نماز اندر اس سونس دماغی مبارکس اندر ایمان اوے کرم جلدی نماز ادا اوے دراز دشتی امن کرم حکم یہ سون کرتو خارات نماز ہوتن چھنا دبن آز ناز چھن سکونی خوشو خضو چھن آت چھو وجہ دولت زیادہ کرورن کاربار امیس چھو ذہن تی بنن یہ ہوئی دماغ تی بنن یہ ہوئی سوچ تی بنن یہ ہوئی لچھن ہند کاربار امیس سن فکرش پت یہ ہوئی بنن چاہج یس آز معاشر چھو صرف مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو پرت کنی امتس کور رب العالمین اخ فتن مسلط یمی فتن سے تم امت گئی ہلاک فرموک مینس امتس تچو اخ فتن کورمت ربن مسلط سو گو مال مین امت گشی زیادہ دولت سے زیادہ مال سے گمراہ چھنا گم یلی مال بنیو زیادہ کش کرن تلاوت یلی مال بنیو زیادہ کش گسن مسجد یلی دولت بنی زیادہ کش یتیمن ساڑن پت دیا کالس پش یلی مال بنیو زیادہ کمش فرصت ہمسائی سن گسنت یلی مال بنیو زیادہ کمش طاقت سکے گشی رشتہ دارس نش روتس دون دہن خبر ترن خاطر یمی امتک فتن شمال امی حدیث من شو ترن فکری یہ سون رچاندہ حجرہ ساندر ایم سون رچ کور گڑبڑ اللہ تعالیٰ بچے نشن ورن نماز کو کمزوریاں کی مگر ذہنی مبارکہ سندر آو نبی رحمہ سماعت یہ سون اوس اسی نماز اندر ستاون یہ نماز اندر زنت سوچا سندر یوان فکر سندر یوان مائل اسمشو انبار دولت باقی چیز اور سانیہ نمازن اندر چھنا اوئی خوشو خضو اوئی نمازن اندر چھنا سو انداز کے اوئی شن سانیہ نمازن اندر سو حساب کتاب کے یس آز برہوس سکون ہوس اطمینان ہوس خوشو خضو ہوس یت اقبالن چھونمت تیری نماز ہے بے سرور تیرا امام ہے بے حضور ایسی نماز سے گزر ایسا امام سے گزر مقتدی تیاسن نماز من گزراون کہتا امام صاحب تیاسن نماز من بدل خیالن کہتا سانی گام گو یو مولی صاحبس تہندی ون گڑبڑ تم پور ترتیب ڈولن تج بود بوڑ بحران اگرچہ جائز اگر سور ہور بون گھس ام سے نماز کیا گھسا نماز آئی مگر بی طرف چھو انسان یہ لبن کہ امامس تچھن اطمینان سکون اوے شو دبن اقبال تیری نماز ہے بے سرور
تیرا امام ہے بے حضور، ایسی نماز سے گزر ایسا امام سے گزار. بیا گو زڑا والینا یہاں نباون خطبہ نباون نماز نباون، بیا گو سو سکون سو اطمینان. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہادر طاقتور صحابہ، جلیل القدر صحابہ. ام سے یلی تیر جہادس اندر ایون یہ دیون کڑن ات کن کی پت کڑہن تیر نبر تہند جسم مبارک من، یہ مانن ام طاقتور امن باسنے. پتہ یل سہ نماز لائی ہے ام تیر نوان نبر کڑ. پتہ کورہس عرض علی رضی اللہ تعالیٰ سہ چھ ہت کن دِوان تیر کڑنا یل نماز چھ آسان پران، ام سات چانہ جسم من تیر کڑان سہ چھ سسرائی تہ کران. فرمونیک مشن پتہ مشن پتہ لگن پتہ نماز من میانس جسمس سیا گو. ام سی متعلق چھ مدینہ اندر روز اکس مسجد اندر پڑھن نماز. نبر ہتن محلس نار، محل دود، مسجد ہندس چھتس تہ ووت نقصان. کرک دِوان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے علی نبر نیر تو محل دود، مسجد ہندس چھتس تہ ہتن نار، نماز ژٹو تو نبر نیرو. امو ژٹ نماز، نماز کرک مکمل. پتہ یل درائے عرض کورس ہتھ یوت محلے دود تاز مسجد ہندس چھتس تے ووت نقصان، تہے ونیاو نبر نیرو، تھی کیاز درائیو؟ فرموہک مے بوز نہ کینٛہہ، مے کوٚر نہٕ محسوٗس کینٛہہ. بیٚیہِ فرموہک اے میانیو سٲتھیو، تُہۍ ٲسوٕ یہِ دُنیہُک نار کران ژھٮ۪تہٕ، بہٕ اوسُس کران ٲخرتُک نار ژھٮ۪تہٕ سجدس تہٕ رُکوس اندر. ہیٚمہِ نارُک چھُ سہلٕے مگر بہٕ اوسُس سُہ نار ژھٮ۪وراوان، بہٕ اوسُس سُہ نار ژھٮ۪تہٕ کران یُس نار ییٚمہِ نارٕ کھۄتہٕ 70 ڈگری چھُ زیادٕ شدتس اندر سختی اندر. انہو تعالیٰ جواد کریم ملک بر رب رؤوف رحیم علی نذیر.